với cái cả lát cho phụ lâu về Dwarka dis temple à camera anh lâu phal lo mal tu ka à chung khát chân phal đồ thì cái chiang sa mà se khát tiếng em á cái tiếng này ang là ta trăng khan nhân anh phal lo cho năng thì cái lâu ngày tu mía lâu cái lâu xem mía lâu thả bộ cái là thei mong lâu tu na lighthouse dar lian hong don ti kha dar ngal chen ven lo te le dar thum le mi samwa tang kan nga ka dar lian an thlenga ngal chen ven te le dei se ka nga thleng pe to lo he ta Byet Dwarka kal kal ngai bok sia Byet Dwarka chu hết à mor te ya he vakal ka chang da la ka Thui pui nai to ka vakal ka le chuda san se tu kha khami mu khan ne ma ya holam panga hianin beach chukal to lo me holam panga tlai zel zel hồ lắm bằng ạ chuan hồ lăng búp này tỏ mày bip 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 Dwarka tang hian Byet Dwarka hi Daka khadve thana ne ya anh tan le vang vang come on okay Byet Dwarka to go chin 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 halai chu awi le do vang vang to mai sangharim uyang si khan Thui pui sanga hi an ui zual beking ka ria an tha lo an ui do muk me chỉ là con sông khan in Byet Dwarka hi le Dwarka in kara mi Thui vel bor khoi tak ka thelo sunken city khopui Thui chunga pil to mo Thui level ron sang wang zel wang pil yang chu bera Thui noi om tai khopui ro pui do mai oma chun mande po khan in an Prime Minister Modi po chunga zaluta an pathian lim kha zu benge lo chunga khano fan tlang tan yen lun phal velo tuna scuba diving tin mun sang sang oma po hianin chutiang sunken city vel bor zu kalan la phal lawa hey ha phal va se kal cha kania scuba tuna scuba diving pa nga anya amana ante tau le nge nga tuna mi chu en tlak lo tlai Dwarka vel bor me chu Thui hring phut na mai chunga sanghan non pheve zuk zuk nga heng ma en tlalo scuba diving to chon andaman vel ano mang pawh rongkal la le maya Kerala tang rongkal wang hong ni turang ai la ani lo chuanin Gujarat chunga sipai tang an mai sipai la we chuanin state dangah torin khalwak lo
có sầu về vang vang này hè phục số tết liều về à khăn do có xe lóc mày cần xem đón nói ăn lẽ mày có hlui về thôi tụi nó ô số ra lên mà số lòng thấy chân tụi nó cái tụi nó Byet Dwarka hi local tumino ve lo chuanin train khan Okha okay che ti thleng kha kal te Okha ti rang chuan nai to khawp mai Okha port Byet Dwarka kan kanalai turania kan so yang khan hi state cable state bridge anti emani khat yang chi bridge India chona saber khania chuan in anti-zone kulturunge I think this is bad. I think this is oh India chuan in a Thui bera kilometer ni chuang rat ani a Byet Dwarka parking ten lo ti kan park du le ne ngoro Atlantic lo Atlantic I don't know Atlantic yes sir ping an ping dan ping dang sang to ka eng ma po thlir thei le ne phun chir ma ne ka hong anti ong sur lo matlai view point ni om tak ne ya thil thare lo ya made in 1920.
Thui pui chunga kan naman ihit hian kilometer riet loma tiklo fi tiklo sai se tiklo ni kadwain tai thar kan le yang thar lo bye bye vera otong than lo la main road na block le rangata hel katuma hel thei chuang bok silo मंदिर आ गया है हम लोग तरंग भैया कृष्णो nanti kan kalta kang
khua ni ve bok si lova shit thiam ava har ve pe parking kan na chu ani mai om sia rin nai takin va sa phei ro ya lai phei te chu kan tlan in ne ka kan thleng mai do ma ka te Dunny point dan te ming te aplai kan kala tur he Thui pui kara kan sin te ten hen yang le kha om phei va ne chu hunting e kal thei dan to ka chia lova bike khit le da te bo ngai mai the ya kan kal ve chen trim hang plan iron dar kar chen veng ka tlai shat to a chuang te kan kal chuan holam pang in po da ka chen veng ka thleng tlai shat to ne lighthouse ka tung wang ve ka lom ngak ve chara lu le thei bak silo thế mandir này he hồ lắm bằng á thái khan lim bu tui kan inang electrolytes lang yo ho ho hunting trap come on last stretch मंदिर लो तुल में 생체로 뭐 이라 스토퍼 동화다 현 kal tum na lai chi to kil khor de se ka doyen kan kal sel chena mak tarek rak ve sakay itu nom lo mo Thui pui sakay yaw tlan thei mo bai khe tlan thei lo
Phan Thui hmain hetla hen bike kan dangah Put there. Yo. Min bung le da. Kat lu travel mo la. Ka ave. Tai so niang. Off le lokong. Dunny point kaltam na chu auto pu kha men lo shil dik lo na sa ni opposite luka ka kalmaya ngai na am lo navigation la hi tinga chon on thei to lo Erit lengka Ika local na kongka Nitura ngay la Rattle snake nga nakunda Tivel din lo mga Komandir Kung shit naka chin naka direction chin naka kamu thei top mi lo ki lang dead mai yo thiang thil lo to ho la he kong sir mi ho he sling an nei khong te mai no han mani ten feira se ti klia me har vai boxe mun tring do to du chi mun tring de wat de kharam niente vedo ne vai putar ta kan hai ha in ka chhuak chu ka hlo cham ria me Dunny point ka ke in so do ka lekha nga ya da ka chan ve vel tal kalangai do na kalam pangka holam pang na tar ka khadan le duai dona holam pang ka man mo box se in thlen thui ka ngai box se khal talo mai kapan na lat nen hey ha Krishna mandir Krishna temple duhangin tha kala thei lo boka watch tower an lo khar boka
tlai long ta thla ka lo mai dom ni le going to flop tlat so lai so ni so kal tum na ka lang det de da nong long nong me ho so ma ho ni dangah ni mai tum chon ti dangah kan kal leang rum thare ho ya 500 का 500 का डाल देते हैं पेट्रोल Okay guys, going right to Byet Dwarka. Next to Dumteam chuan thani thathum nu ve pan mai the ni ho kan tum sia Mizoram chung chu ro sur lai te ani mel sia right thil mel lo in thlen ma ka in thel thol tang ka kut na vek ta ka glow fi dik lo ne tight tu ah ha no bye bye ola